hena mo na ha na jan eja akono ene de he awo na eja akono so na hona wo ba eja akon James yo wo mo no me complainant ayi no mo free ba egwai wan no mo bo ne konadu so for maame mama akosu atonsu feyase kwa adenko oh mini aso for maame na de esemo ya beti afaso maame hana ma hana mpacho ete sei boko yo ya no ama ne so kakra mpacho wo ba isho iso a ye o Bible Quran e bi focus ya kasa precaution apuni bodu apede nke Bible e ko in chapel moko ngansa African faith ngansa different ngansa na mo muchia tambe munchia praise the Lord na ajidu hallelujah you different kwam ngansa de tete asola ayo me na ne chapel a kwanya me na akosu ebu achim da odifo baby ote ye free odifo ngansa e ho na soro no ti odanfo olotobrimfo bechia ma wie different ngansa yo awo me page akosore page our Bible but udin ayemi hanejan ukra me Bible sa sama me bekan inja akohwi mina akohwi onyame mboam order mama asembe na aba yo asema aba yene maba besia otwela na okay no you school no so le ba na brother oyi na opanyin wo ho obo wanche e wo kumase ha na mo free wodi wo nua no kosu edwuma wodi kosu paano se paano ho edwuma no yesam bia no ho edwuma bi oyimiye na abofra na onna osua na so na obo no homade nti odi no ho ka den osofu aladuwe osofu wo friend den no ni din ya mama course na mo ni din fanti din ya baladuwa asi abade aladuwa ye nyo abaladuwa na mo ni din ya course an wo de friend so mama course an wo friend na so no so abaladuwa fantinya ne papa ye fantinya na mo na ka say yo fantinya yanko nana ena mebe odi no kadan nti na okompa abo oya no aba family mpola nti ko bompa ama umu from me na maso ma abekuma asiga ma abobobi na meba pa no na otun na nyame aye na adom mo wona janka na ne papa owu no swa so yini ena yankopon aye na adom pa no na otan okayi osikanyi bi fikuma asiga na odi no shop no man na no so we bu supermarket akasina lebien nti otopa no dia kogu ho no ma take ufusu school fusu supply na ze nyame ehira no me baneze ejanka na aso na nyame ehira se odun ko ba balade ho okwa obwa ya bebra wala wonwa afala obipedo nan emi nka no obipedo nan 40 million no odbo na chi ube odi odbo ma abala doyi na chi asolmei na wode wala wode nti ina nhwe obarinti ina chi nhwe unu anu school nti na dia na sa uba no onwe onwe na ba no fole ni wia no mo san ye ni se wo yeti eje ye huna mani o nti oso ye huna mani o Ghana fo bi ni crisis na nkwoti na obo ne dam na ma mi hu na owo sikot dam abai na chi obiro obo wan kumasi ha ho nya hu kunu bia na hu kunu finkran na obaba dama mama ba no wale ya besinde ni na ma me sofu be ye nnechi mo ye de unu oyi anya oyi mpo anya ye ka echi mu ka echiri ni sofu ma me no atutu oni abusi wo ba ni enyim ntem obi aya anya mmaba na hinya ya enye ba na no wa afa mo no papa no ka ho ono papa hi ba na meka ho wo so ya anya nyo musu me ya anya abala jo kure yala njo mebe ni chen miri bia mebe wan hwe bayim no olu chugo fruit mebe ba ntina mama mere ba mitin a amfram na aba na mso mkohwe wunua na ma aba nti mtima amfra olo no muhwehwe ka mo makọ na mleku a mpocho ma mebai ofana anita na mweku a na mso me the friend mama mantena ho menye egu wa na ba nchen bi ho na metina na medem ya masim nchen
Oh, ya na no buefu. What frequent say yaba. Nyo, no buefu onyemala na mle kwa mpo cho ma na mbe moko. Nti meta ho amum dwoma ahom na echi mfa ka. Wa mwana. Oh. Na bo foto achimpu ntu agichi kupu anka maami. Mebere mu na eja anka so. Oh. Pino buku obado ma na. Onyi papa, o papa wi. Wa wo hwe wa ade. Oh, ewurade. Ah, hwe ma ade. Na nchi yankopon ehira mebe. Na mebe so hwemo. Bira onfa no nkobo maami. Mebe yo mo metira fitimasi. Ah. No, hwe ma ga sa munaka na makogwa ma akaji. Makogwa ma akaji. Mo du nkobo abara di onwe. Echi we yihin anya. Mala chim na mo hunu bio. Mo huma nseme be nka. Awurade. Aya no ku bio no okaka no ya bio le mekehia. No, onyin nkasa. Na nalo yin kasa pe obotu. Ifie wona ampo won ana okoni fie obotu ho. Nti eche hin nyina ye atu ne saa. No, aya meja. Na mo hwe wadi amra. Betiba ko me bayi ne ho. Moko ma waje me be am. Onyin ti na me da bai. Da. Mama Hana uban ofrene den. Mo friend Anita nyin kan ni zanka so friend e ko nkansan. Wodun to di fo nkansan. Nyin ka say Edison. Ete ne nka. Mete ne nka. Mfie sompo wenya. Ah. Mfie 7 years. On frauda. Na also friend na on fa bia. Ana ma akọ ne chempo otu. Na me ka fra ne za ancho anye mfa. Sane how osidi ne how ne sen. Na muntu mu hu sa ma mi no wadide egu na asuom. Na mo ayele nunu akoso kwa ne ntin a. Nsi. Na watu agbo nunu ipo wodechi abayifu asoma homra wo mase ema edwuma. Demia na se yekwa ono nnokro no otin nchen anye ne yapan no. Oh, Anita me siro ma nyesa. Pra yiro da pra ye echi. Ah. Na sastela wo ye na adwuma ne kama. Oye na adwuma. Na mo miara ya mian. Na sad dem time na wo ne onye ye fan obo beyin. Na adwuma no nkodo bi e. Monto mu hu. Ana okwado na oye adwuma. Eh, je na chese wo ye bayifo. Na oye adwuma. Mala ya mi ya mpode. Mi ya dodo. Ma hwe munyanka. Ezi se ma e ba ade na pede ye mo. Nti me pede. Ma minalan. Ye friend. No flan. Ni ebu senders. No ja me ba mam. Aw. Na ma mpocho asema iken sabi mpocho min mo wanye no. E wo tumi bi wo dem tumi bi sa. Cause ye be frɛ obi firi nkran aba ye papa difo bi no abehwe ndo mate paba owei frɛ ne bra ma me we wenya difo no aba ewurade me da wase enti ene aba ala zuo hwana ala zuo ma wo ya anyen biara be hu na echi ai kita ma wotwi ya me adom awo wo fefefe ka wo ma me wo fese hwe no na wonwu na nyame nhirawo di asem ni ka chire nso wabɔ na anya ebe obona prembo ka chire tenase kakra minti wa asem sorry ketenase onso wo fefefe unya be ma walo akwase a onso be ka chiro ma me so anya ka be udwuma edibedu ofui ka chire otenden nyame adom wo sister you call no wadi sen acha be sen be 5 years ni uti kumase ha dabi wo so wo cape na ade na onko ho na mo wo ho na ofem se membla ha aha timbe na ma me no ka chen de ame wa to yere be gba am timembra na ma me fi infant ma me odifo ba alezoe na ofro de ya to honhum ya ba bi am enti bra no ntutu mu yo na me bai timba my sister ho no me ba ma me mpai bo no ka de obama wa ye wa bom apem to oma what to chem kwa the chain afebia ene sharp na ne ma ne when the chain when you go mensa be wo ba uduem na na yara na me yara wo ba no nyale na me yara wo bedu wa no ba uduem oma me yara dry fast kwa 7 days dry inje diban nsu nkwa na anum nsu mpo na munum bi mo breaking Straight da so ya dwuma Ghana wo
eti se trade ni da so ya adwuma wo no ma me o kep kosu no fra wo se bra wo yale wo bra wo ba wo nyale eni ma ni bi wo wa wani e de kakara ye wo me o tumi fa me nkoto se akwase aduanum me nyale tidi eti na me ya me awo rade yesi ni dia me man ni nti wo ba ya no wo nyale wo so yale ena so se yo obomi duam abaya te se wa wi suku na ma ni du tu duam ena ye de that time no muso ne nyini no musa nti ye de bi 7 days no so na woyim na me okay che my sister there still wa hwa the man na metinti oba ma ko ma me wo mfante na muso so kada mun kwada ma ko na mu munde menya my sister kwa ba gina ho suya de me fi akọ fanta mo boda na muso so yam na do na sa mo ko na mo boda ma anya hwe no so na de ma me na ka kire se o ye bayifo an no se de o se anta alazo di fa alazo no se de na ye no sa me mu wanwa janu tu no tu tu duam na wanwa bi e enye adwuma sa me ni abo mo konfanta mo boda ekwa enso amboda awu na etiwe na wo sister no afre no fiti tama me fi ho ba nde me fa ni bio ono so nhwehwe ho agira kwan oh na la sa I wana mo pona fa nsisi ala not mo nka nsisi ala na me no ba san asesan nti wanya no ma de ba fa ni bio bra wo be kan bio because wo do na aye be ma ne ma bi say so do na si form ka chire so le na brother me dia sam ne kwai ma reho some we janka pa na mo maame single parent wa hwe wo nyame ahira wo ebusua bia nyame hira wo bi na wa boa na wo de wo be ma sabi obi atete mo ntamu dangwe no wa frɛ wo yo woman of faith for mama nko na mo presentation kasi amo babe ebusua fo amo Facebook nyame hira mo September 22 baba woman zagraza o mai kande Nicholas no Gladys nyame hira bra ma he na te say woni o sister Anita hwan no epani odi me chitu wa chiri batu asem ye koso na wo ye be ma dia na mo no watu afa ho asem de ye nda ache be 2013 o baby by that time na ohwefi no nko so na nsemu ye nti onya apa hand e wo mo so o kase obi nka bi nti yo baka bi na say u follow no say be ya won so ubedi ye ye nyina o de ekọ so fun na ase o de mu nyina akọ maame alazo eho ba me ko kakana me hu say maame si ye nniama no ada yesusum sorry we no hu sa au eti say na ukọ ene de na ukọ hu ye ma me hu say nniama wo ye no enko ye anonti o ye nkitwa na ni red no tete de turn outside maybe 3 cities or 7 cities sa time no o turn so a bo bi wona so renchen wa o se kopai o de boss na ampai a we to fufu nti wonu se wo problem na ko ho be bring wo show sa nti yo baka bia se wan ya smarter o pai no nche no na ampai a o se enye je se wa u fi abenfo na so ewurade problem na ntimi aye ewurade no obro no be so feyasi no fan atun so esra so your friend is saying I don't know alazo ma ko sa na friend etu we de na ekro na na se da bi na me dem twin mo krande e power free ntwen hey asemu ya di no nje se wo so no sister no wo te ne nkadi sei me hu no be say Easter no no okọ ho me hu no se me pene hu na me bu se hu area tina na makoye makogina be wo se wo twam wo fe na no bedi nkomo kama ba say obetina wo kai mu de never because oya wo din baji schedule me so o se maji schedule na wo ye da adwuma me be den contractor wo so waji schedule na ise wo sister na waware awale ne so
ni bebrebe ntire nyina mu ntire nyina soli ntire mu nyina no awade no so nyamai ma me ne ma no kwai o ware on ye o nya sebe ma no nto ma no kwai nto nya be ma bi o se nye me bia ba na kwai mo se de nya o na ma me ne be de nya no difo no Abraham pa mo hwe na mo friend ma we de pa nso aba no ma hwe ma ye se ma me so ni me nkoyi a em fa ni freche no ntuma na ma me kan de nant mo we zuri di wa ye na mai obi akọ na so ho a npa na be ifo obi a me kura me nwa na se me be ifo wo so ye be ifo ye 8 emu 4 o se ya be ifo na ka 4 to mo nya be ifo ndo no me ye fine ono obi anya fine on pese obi hu na kira kwa bo hia odi a ono obi nkomo kama na wo ton oda so ye ne pan no oda so ye last time hu no osun pan no odi komo obi me yasan ka me pick na akọ baby o kọ no oso o de twen obi wo wanti hello mami so for mami radio sum dwen kan wo anka wonso yo e de onso nua so for mami ketwa o so for mami wo hini ni Sompa TV suni yo ma sa dwuma mu boko yeso ato e de radio se yo ma no pay de me frɛ wa me ha wadwen me wo ha na mami bi ba o se frɛ no madam ha na jan o free Cape Coast na ne ba ne lady bi e frɛ no Anita woto pan no wo ye wa sorry ba mpache onimu no aha yo mami na sem nyina ne se ni ko enkola ye mo papa wu ntem wono an wa hwe wo ma ena Anita ne be ekumase wo be ye esam adwuma nyame ehira no wo mpa ebo ka ho ene me ekoso afedie fuframu ha ma yesi mami ye bayifo ni manyina ya bayifo e no se ne last born kra o ma ni free Cape Coast ba de ni tuduam eye 7 days dry se wo ye bayifo afedie wo so okwa obekwa akobodam akra ya modam mami ni se cheso bia ne bayin pese obehu obia anim ma wada woroma Bible say ye ni panyina ntina sumdem eti kama akola no kra ne maame ntem nya ke esresen ka wada woroma wo begina mu na watimi akabusua na bo mama ye eti ye de fra ye fro no ye de dwa to asiu so sese bia Anita no ne maame no ntem nya we de wada woroma ka hwe na ye mra mu na ye nsiesie na sumdem na ba tai no maame ni su aye mobo me pache wo ye kasa wo na se wada wo se maame no ti no kanti se be ya obi be wo so wo kan oni pana woni ne ye adwuma ye friend so for ye boan odi for Paul oni me pa yo ni timinti ti obi antem pacho so be wa odi for ye boa obe there be ene de wa madwuma pacho oni me pa ti bisano mase sede meti maame na o ka se magene bo se o se matete wo montem entisa Yesu dim entisa ne babema ne baba no o yare no ba me na ase ne ba de ehe pan wure Anita no aha ene urade fa me so sane yare ene wodi ni nua bema e friend kwabana ne ni efra ene urade fa me so sane yare ene enji ayi obobi beti wani the same akwala na wo de yedin na me no nkasa because wo say ama tima yedin wada woroma so ena abrantie kwabana no ne bema so jojoye ni efie won ena mia me kure mi sane yare ena wo mo bla pani bi se wa befa kwabana no ne wo mo netie ne bra no so kwa ahokyere mu pa no no so ba ha ene urade fa me so no no de hono antena me nase on de asise matise urade ehira no amen enumu ene wode ne ba boy bi so ebre me eya mami sa boy no so amame ne ba okay ene urade fa me so saaje boy no kura de boy no odwane kura no ofe nwura mu ne yakwache no ene urade fa me so je no Anita kure na de wo mu ba yo kwasem enti Anita no enumu no
nipa no one ne tie no wo kire na adwuma etu opon no mu a wo yale ni mu no de pie me ma ha no okotena adwaase ko han dan wo adwaase ho no te no ye de dwuma na sama me ka sa me ma bo ne bayie se onu ni ye bayfo a in fact ma me mesro etu o madwuma me ye misro awrade pa bisa kwa stofo odifo ye boa wa ba me nanse odifo ye boa awrade nam me so ene ma ne beye stofo kwate na sore wo baabi a wo no no wo me nanse uti me gira so wo me nne na ye adwuma etu odifo ye boa onima sama make onima nita no mintimenti ti obi ne maame ntem ena mintimi nkanjire nita na se wo mo ne maame baye na ne maame nye okre minye odifo ametesa yo etu wonne ne ba no wa asem a ewo masem ne momanya me se metiti wonne ne maame ntem etu me pa cho se betumi a mon frɛ nita na mumbisa ne se anase ne ba kwa banano mumbisa ne se kwa banana nkasa na awrade fa me so je ni nuanom no omo ba ha me bo omo ma me baye da omo nia ketoa no a omo kana sam se me de no bodua mo se me ye ni den no omo bisa de enti omo de akola na bre no wa akola ni nyamfie se no nyin se musi akola no etwetwempna wa bra wase wonko school ana mode ne bra me se memmo amona akola ni nyan se suban na wonamu no uti mami tie pa etu so mo se me si akola no ko obekwa akobọ dam a mami asem na omo ka na nyende o omo na dwi nyina ne se me ma di anita aboso okay na me ma anita ma wo mabusuam ana me so nya sa na tie no correct eti so bi ba wona asisi wa no ba somo a ete ti wa je na boso baby meti ba tete wa ni na busu antem ana se akola no so bu bi sa nya me na tie ana se ma mi me ya flame Adazoa se de wo de Adazoa anti na me hu wa mape wasem yes eye su e wo mi musa me donipa no correct Adazoa for ena me yes of we sa sole baby ka so pe masam no be do me ne bi obema me so watopa no ma me meat pa ana biscuit ya eye se me na me kwa chechire no di bo fruit ana bo fruit me na me kwa chechire no dabi ana me na me share ne so on fa me ana wo mati se me ni akola na ti mi fi dabi ti me pa chaw Marcos me pa chaw se me mo wo bia bayi me binya me di Marcos Matias ye kura no me invite ye di fu a ye nya problem na eso a me ma ne bo fin kran aba enti wo behwe mama ye na we di edwa atoa na me no me di fa wo so sebe akoda wo te wo na ase de wo kasa wo betie se enfie nsuni na ba tan wonte ne banka da emu oya eti wudi ye sra wo se kani anita ne nkasa na sebe mama adwuma ya ye be ye no kra wo hu mu ade enya fisika na ye ne kokko eti wonde one ne maame ne nya kama no nya na sede seba na bible se wotamfo no kra ya ne papa ti se de usu jasrama edugu na papem me pa cha otie me maame a wache me wo me asam no di me kama obi ate de me kotena inshila FM se mi kunu kwa ba ya bo a odifo ya bo woni masam ame na wo ken se mi kunu abono ene mi maame no ko ama na aduane di nto na ndwene enti anita no mi ntimi ganja so nto na maame ndwene mama we adesre eti wo de ni nyina ne se maka mate yesra wo de mama we me aye wo de ye be fa so a anita ne maame be ye ba kwa na busuafo be ye ba ko bia mate mama me da se me srawo me diso me fa number yi ye wi a me frew na kokuam na ye di nkomo wai medasi pa uso nshira pa medasi pa da ko me no be ye program me pe ka mani beje ho pa na wo mi awon so ni awon ni beje pa matina asumdwe mra na medasi me friend ita mate ni fia waka yese
na so dwe any problem best friend why oh me nyame nhira why that's radin shira so me da say bye for na chese ma ja mama ata ja bibiara ma mi wi a me frɛ mama yi na me na kasa ne ya peda na mama ba ye ni mama no ni Anita ni atena se na asomdwe aba why anti say de odi for pa nso nye sesa ni tu beko obehwa maye se bi akakra bo ho a ena odi for pa nye sesa nti bi ho a wo be katakata so miamia so talk so aba frɛ no na yenwo yen twa talk show ba akomla na fe pa mehwemu maye sama man so kakra tua nani ase a watu amaye yo eti ma ebotuma akotwen ai na abempa monyi mamdi for ne number ne mame na wiwi na mame ono yene ka hwa ensema kan bi ye nokwa bi ye nokwa ene ebewie ma obewie asan ba ye wie case no ye ba ne masan ba busawo because wakeka nsem do so ba ba ko ni benyini twetwe osane ya ba ba ko oyare osane ya ba enso ya ka wasem dem nsem nyina la enyiye mpoi etima hawde kotwen na benyin bei onton na adze no wi a ya san ya fro court adze kem ai aha Kalista papa yonkwe bada say my lady wa konya kese a ode amame na me de encha pace so free currency aso ye ema ahwefo ene atiefo nyina ebe metena sese ya no hu say ye nupa na ye de abadwa so a ye frɛ no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi Herbal Mr. no ye nnoi mu nkomo ene mu adanse ene mu nkyerɛkyerɛ mu ne ye de besom no do fo nkomo ya hyase ye de ye aduru a ye frɛ no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ana ye hyase wo nkomo twetwen yi mu sa aduru we aye aduru a aye bibiduro kan yi nubuna ahodo ana ye twetwe mu ahoden no ene ye de aye Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa aduru we su ye aduru a oba ene bema etimi nom sa uyo oba na utiemi atiemi ye oba bi wo ho a infections pa adokoro no infection bi te se gonorrhea syphilis anase chlamydia enna betena impempi no eba ne sa etimi egya no jonso ya yawo etimi suma sabi ensansan bi a ho nya ni kakra egi na himfi ho eboso oba bi so ho a etimi egya no jonso ya yawo pa sa uyo oba na utiemi na infections pa hawadwen wako unhun sisan bia mo aba edura medi ho adanse akamfo ede ma sebeboawo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa oyo ba so na wo ho na white hawadwen oba bi wo ho a white anase odepoa ene na betena impempi no etimi ma sebi ensuo bi a ehonte ensuo bi a sebi ehonya ni kakra etimi eguna oba mesira ode bia meka enya ahusesie nkoa ne se obehye ntade akese da bi ahusesie pa edimu ene se oba udi Zahara Mr. no ene Zahara G capsules na ebeye waduro enu ni adura oba onoma ebema wahimfie ho no achi yopo enu ni adura oba onoma white na enkeka nkete na hawadwe no white na abetena oso acha wako uhun sisaye bia wo mu no Zahara Mr. ene Zahara G capsules no aduro no ebeyi ni nyina ede afiri ho oba bi so ho a ontimi emu ni nsa 2 years ni onya ne menses da 5 years ni ne menses na emma obi wo so a eba dakoro pe na atwa sa uyo ba na utieme ewo Sompa TV Sompa FM na untimi emu nsa untimi enya menses a oba me say me no to ntia fa Zahara Mr. no ene Zahara G capsules na eye waduro enu ni adura oba ebeboawo o menses na emma no nom Zahara Mr. ene Zahara G capsules na bema bi so ho a me se wakowura tokorobo ne mu me pa chesen wafa innam yare bi ti se gono ana syphilis aya na eba ne sa bema bi wo ho a etimi ma insunsuanso bi eba no so etimi ma ne bema no ehi etimi ma ne bema no efon etimi ma bema ensansa bi obo se bema bi wo ho a ate egu ne bema no ho prekesen na ma ne bema no ho nyina ayekuro bema bi so ho a etimi egya no Johnson tentam o ho abo so Johnson ententam
o jonso so a bema bi so ho a na o chim ansa na jonso no etimaba o jonso a na obre na o huna mane bema bi so ho a etimima enso fitaa bi afiri ne bema eba bema mesrew saa niema wo ya uhu won ho no mentena ho edura ebeboa wo ebeyi ni nyina ede afiri ho amonya ahomka ama ho atɔ ene Zahara mixture ene Zahara G capsules na saa duro we eya duro odofo se bacteria infections ben pa na asha so a hawadwen odofo bi wo ha impempi no wodwale awie no na yese de bibi ene na me ho no te bia ahokeka nkitinkiti bi tete no hanadwen odofo wote sa ko ba bia ye ton aduro Ghana ha wodi ubohura wa wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules na saa duro we eya duro wo so odofo no bura ahodo ana yenya adaje e de fa mfidiem atwetwe mu ahoden no eti odofo bi so wo ho a ubonsa impempin da bia no ne nipadua no owo weak immune system da bia wo ye mere nante kakra bia onante ubonsa oteso na onhuna mane ade kakra bia oyade kakra bia ubonsa ono nko obrententem ubonsa da bia infections na hanadwen adura obia fa yare ne bekọ a yare no ensan mabiem no ubonsa yare no ekọ na ba ono nko da bia cold kata na hanadwen ono nko wa 2 years ni odofo oda hombo wa 10 years ni oda hombo wa odofo adura midi ho adanse ede ma sebeboa o abustu immune system no ama onkomwa no anya hoden odofo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules na odofo mesi o ulcer no so a wako akon a ohun sisa bia wo mu no me no to nchia fa Zahara mixture no ene Zahara G capsules na ayewo duro Quadra store pharmacy shop Herbal shop bia ben udi oduru ho a wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo uto aduro no na unti bibia se anase bibia ekire wadwene so a odofo udi afre number we ya be chirum kwan a obefa so anu moduro no 0246 34 83 34 0246 34 8334 0248 56 9335 0248 56 9335 0246 34 8334 other for number no so that screen so TV no so to the fa bibia ontia se bia no ofre ya ye benya daje ne akirechiro mu no the for nkomo twetwe na duru ya duru a ye de bedwa so a ye fre no hindi Herbal mixture na say duru we aye duru odofo ye de abase odofo bia malaria fever e 3D muwa na abetena moja mu hawadwen no fa hindi Herbal mixture enu ne duru odofo onoma ebeboa wa poso na de bia aye wo ya no nipadua na de bia na oho etutu no de bia nipadua na aye sesese no de bia wanum na aye nyonyonyo na ultimi endidi enye kaman odofo mesi wa duro ene hindi Herbal mixture na typhoid fever na aye krankwata wo so odofo typhoid fever na wako uhun sesanye bia wo mu no odofo eduro ba ko pe anabeboa hindi Herbal mixture sugar level na ucheki ade bia na ekosura adanu ayemsisia mesi no bra bi wo mu odofo fa hindi Herbal mixture na aye walduro odofo bi wo ha adwuma oye na eden me pa chesen oye adwuma o eja ho adwuma na oye no ogina ntenten eche eba ne sa de bia no na mana pomden no ewo fom odofo otisa edura midi ho adanse akamfo ede ma sabeboa ani hindi Herbal mixture ukọ store pharmacy shop Herbal shop bia ben bia wo se wo pe hindi Herbal mixture na uduru ho na uto aduro no na okasa foforo bi wo ho amesrawo se ne hu na ne pa ewo hindi Herbal mixture ni mu unless say woso aduro na hwe ansa no wo hu ne pa ya de wo hindi Herbal mixture mu odofo ti ko ba bia ton aduro Ghana ha uduru ho a wo se wo pe hindi Herbal mixture odofo ya beko ya aduro aye fe no Zahara man capsules na say aduro we aye aduro aye natural herbs aye nubra ahodo ani atwetwe mu ahoden no ani de aye Zahara man capsules
enye memeduro na onoma na jauti paye ni bia enye memeduro na onoma ede insunsuanso bone ebebere odaache enti se na uye bema na upe memeduro a ebeboa wo pa dia bema waduro ene Zahara man capsules bema bi wo ha owo weak erection me pa chesen sebi esebuna na adwo se uye bema na wotesa bema edura ebeboa wo ene Zahara man capsules se uye bema pa na untimi emfansi ani nche bema bi wo ha me say your friend 1 minute bema 1 minute mpo na eye bema bi wo ha me say your friend 10 seconds 30 seconds se uye bema na wotesa na untimi emfa nkwa akira bema edura meedi ho adanse ede ma se beboa wo ene Zahara man capsules se uye bema so na utie me na sisi yale ene wa betena bema edura ebeboa wo ene Zahara man capsules bema ko ba bia to oduro Ghana ha udie uduru ho a wo se wo pe Zahara man capsules na bema uto aduro na odie nom na anopa 2 anumna 2 na onum toatoa so a mreye bia waye ya twetwew ebo nsamra ne se wo aminiti bema no aduro no ebebo wura ntirim ayi ni nyina e de firi ho odafo saje numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 ada for na mane so screen no so TV no so etu de fa bibia onti asie bia no ofre ya ye benya adaje ne akirechiro mu ada for se de bia meka no bambo atrema eye chen ayaresa boketima enti aya mentene ho emma yare no enhya wo so nche mentene ho emma yare no enka wonto ho emma wonyamobo ansa no watu anomo ape karisiki nupa ya de bedwa so a ya frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules a eboa odophobia boost immune system no asa to infection bia ase no odofo to aduro na wodi Zahara mixture no ana be mene Zahara G capsules no ene ya aduro ya frɛ no Zahara man capsules a ya de bedwa so a eboa ba ma bia me se waye mra ya twetwe no ebo ne nsamra ne se wo ameniti be ma ene hindi Herbal mixture aduro tatahwe de bedwa so a eboa odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure and diabetes and na betena odofo ye nupai Ghana ha ba bia to oduro bia ya to apete ho na ofa Accra mantamu a Okaishi drug lane shops wo ho nyina etombi Angel Herbal Ruta Herbal shop etombi Hello Herbal se shops a ho nyina etombi na obakuma so a okota fofoma PFA pharmacy obenya bi wo ho na oba Ashtown imulom any KO so a Freddy Men's Herbal Blazer Require Herbal Misty Herbal Danny Herbal Kolenak Herbal omunyina etombi na uko asafo side so a have May Pharmacy Jab Pharmacy na uko bogo so any Pristia Mantam so a Unique Herbs ebusu wo ho na uko takrado so a Christ is the answer amen sir Sir Charles se shop se wo ho nyina etondo ibi na odofo de bia meka me se me sobo uto aduro no bia ayaresa na abenya na obetia po na wakase charistic aduro no eye papa odofo message numbers no wiem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 me da say my lady yen so yeda say oba ye erade na nyankopon wonhyira yo abusuafo me kofre yen ya maame sof maame Adazoa na waje feso say da ya wada obeba nti anti on ye befre Anita no no so aba ne ne maame fuei ne abusua na transio fitiem ye manframem ne yakoka asem no ba feedback de
abrampa mama antimetrans feedback de bebrem abusuafo books ya igu ade isu yi emse na no Gladys Banye yenia ya Gladys Banye Oheneni Loyal Warriors ena o frese or the books bi beba na ye de ama enkra ekosuku nti e dross yie ekura na medwen ho so mo ye den tumi de efro ha e dross pa e dross pa kame pe ni e pe ni ama no dodo no na kenkan a kire mo aha eniama o de baaye no exercise books no 540 pieces kg exercise books 60 pieces pencils 144 boxes and pieces eraser 60 pieces and a sharpness and so 72 8 year draws ye de ko Trinity Presby Children's Service ye de akwa akobo ankoda no eti Gladys Banye nyame sure September 22 munu aba wa yade na mo mpre no ebusuafo abrabo ya ye boy eto de bia ye woni pa binum wo abrabo ma ye from silent forces to say ye dwuma ye producers no ye huom omo ma TV so but omo no mo ye dwuma no wachire na me wodofo bi a friend Eugenia ode esare mami yu baby a obi a na me bo odin abo abaso nya me nhiraw empaibo adumi eni baby a ye keka kuri mami yu empaibo ka ho kode wo hyechire so mpaya wo bo eni de nyame nam ne so ede ba no ano odin nti baby obi a mi so de sare yere Eugenia asem na make first na ni ku e wo medila ba nse wo ma wo modie kese e wo techima you ano pay awie unua me se me do pi na de wo ye ma me so ye me fe unyame o hira wo no faithful ma mo ma me ba ko hye chira oboa mo mpaibo mu pa no ebi ne ma me yu nyame hira ma na pocho ma fra ma me difo o se dem yawda obeba me yatena ase yenya anita nti boko na aba na botwen ifia he ye ma ha ebetena office no mocha ano pattern waza roma ano panai no nkon ai ti abrampa muri am san fra ma me difo na mo kan che ne mai nti twana no wo kasem bi oso baby yale wo hwe no maban no ko secondary school watching for matters high school nene you no in kuskusu nsi nini anitela no fa na wo sofu bi ho na ombra mo adene be kumase nti adene ben na ma me no so ohwedin a onwintum no otena ifi astrofi wo no okwa agogo hospital nti agogo hospital ni po ka che ne de se wa manta manche ne yuan obasai no wa bantamti obaye na edu manyame na adu otena astrofi nti ma me ne do no oyim na ankasa onyim nsa mama ubanu maduro kra ne mpaibo nka ho anya adwuma nti paibo do all nti ya no so aya ade oya ade wo on the main kan na wo se benyin ba ko nso ni benyin so dwodwe no nala yin wo ba kro nala enyin ma nti mshi wanka na mo wanka cha on se bibi saade ontimi nka nche ne ma me fere wo da me yuam hu ni su ncha mi hu nti mi ko no po mi mo asap enti pocho ye ntwen ai yawda yiso oyi no wa no yale no yashi na ya maba besi apanyi so wa ahodwe anto ahodwe na no so oton ade na ade no oton wen na ahodwe no na la ankasa wo ye dzi nti nugo bone san na chi nugo bo san na oba maame no hon na maame ka che na oyi no we butu nu konko nti oya anyan mama
yenya ni nyala ma ya woda ai pa na mi kan mo me obele hu asem la yo mate mama trane pa me transe mai ai di for pa no ashin prophet ashin prophet ye kwa chimada ye kwa ai tachimai ye ko ashin prophet ye ko tachimai ampa ye bidwa yo nyame ti ase obi bi ohana ma ye bi di na chi korana bi di na chi omra tachimai 23rd August. 23rd August. We hu niam a yambefa ohini so. Ene ye nyina aye so. Ama enema esisi. Osoro besane. Amen. Ama sase edi ho dance. No kwasem. Dipe nyina de omani be hu. Pia. Enye ye peso. Nyame ahode ne be. Pa kesi. Menhwe maame anim se bi o ya bere wanti no. Edi ade. Asem kakra meka ne se maame no o enipa bi a untube mpredite no maame ana ote a mbechanchi unhunu eda obwadwen be ye o se ope wi do dan ompe ne nkomusua but o track na ana ne kasa eba ya maame ne enfu ntem o enipa bi ne bufu bada ne bufu no o ke bia enye adwa na nyami ebo di yie wona ntra na ntra yie a papa de wonu obehu wona ntra yie a bonne wonu obehu dia maami ken se maami kita ba yie o kita zozo bore no obundu amadwen o so for maami ne mo mu ba yie o ade e wo mpa na the way Anita no twe ne ho afi na busuafo no ho no e na omo wadwen bi se e bia maami difo no na make us say efa ba bi no entisa maami ni tumi bia oni tumi bia ne mu maami no mu bro mu na edros dodo ya maami ade bia ye no mbo asem a e asem kura na osere asem a asem kura ese sa ma ki yale yenyene asem a asem kura na osere muso eta be hunu so ote ho din ni su ene ne ban no ba so kita tumi boni ade ebi ne mu sa bisi boni sa ho a enye no kore na efie mu na ene omu dinya sa maame no ho ahi omu fie yes ene maame dinya ene maame ni edi maame ni nya se ne ma benya be papa agina ni ahwe ne die bebo bi kura go mani so eba au sanse maame ne ma wa mu nyina no ene onyamfo ne atituru efo tisi amfam papa mu ene ne ma amatutu no so a enwie peye e mama me no mesre se yina be bompa ya ka abom na abusua no ya ka abom na menua ba no ma me difo no bia me no problem ne se the earlier the better sister ade me de pe wasem ne se o ma ade enchi asem so de bi instant na waka ya ehunu solution inti betena 6 years 7 years na bi pa fa ba bi nso memblemu ma sof maame no obi abusua asem sabe wo ba ma asore a na wo se wo ne wo maame nkasa odo de na obeye ena bi nso kura na bia ye kan no sof maame alazoa no onim se for all these years no e bia oni wo ntamo nye so onim dia na ehono kakra no etimi me frɛ no me ka kyerɛ ne sɛ ye di dwa atwan fa ne sakola no to na ase oye wakola wo kasa otie eti ye boa no ne maame ntɛm aye kama ye ka no se kyenkyere atwan a ye de why wo famu die na kora de amoa eto da bia me yede me bi na ɛkyea ɛpa obi frɛ wo amfa de bentia enye mistake ne wayo unim se pressure dam so but as me attend to nipa no when you mistake but be tenchen a na dwen wo form a obeka say why mistake what trans na hwe han menu aye difo yen kana sem ya mo ne chem so e ba wi achi no beka say da hona me fa me na nwo so e ba wi achi me be dware no wan say me hunsu ba se me ye di adwuma ni wi a me ye di party say wa no kwasem se susu mu hwe so na me ye adwuma ni wi a me didi me no o trache me warrior me na me yire beda o tankola ni bia bi it doesn't qualify me say me ye hu say nyame da bi
I told her be a different mistakes. Yeah. You do level be an effort said you're being Sompa FM. Tika mesre say come on on pe kwan obafa so. On so say ya wada. Ye be hia. Ni hia na. Me dey be Judy sister. Me dem say we dey e oketu abi. Say obeka mo abu. Na odo no odo. Obo. Yo. Before panu no obusan for that say. Eye di ade azuka e po e manipa. E distracting ni pe di asem. You so about any pagina kona banadia, Edian Ecoso. Baby for black Nico Janam, the Nedwada. Edia some crane. The distraction is too much. Edian awful. Come here, could be any minimum. Could be any true too. Aunt, cutting on a cacachio was the moment. Kwatina kwenyana domam anti na nso menu posa wafa nyeme nyala se Yenina ye tie sompa meje ma tete menu mukunu me baasa na obi su mena na ko na obi su de ko menu ma tete ma mu yara aunt asama odifu kan enokware wo nokware sam na wa kan trododo ba wa wotwe menyine nu mesafa baasa aw mu nyina ya menadu oho obi ayi ni ma hu wa fanti we adwuma kama wa hu ya ayoho na mo atan wesu ayi nu ya pan hu so hu ya ayoho na mo be sakuru so o mura ni tan no so onye manka men ya no shi no so apo la ma ni tesu no so apo miala eji e kan ni tan mi fianala wo person mo kreti bibi ma wono mo ma bi o ma batan ma mo na nti wo pire wo ku bi worry na musumra mi nte nkansan na nkansan ya mi na oyina po de to di fu kwa nkansan to no so de nkansan nkansan nti mo musumi ntie mo onwi bi nti mo babara ne sisi to mbe ma omo de otan ato ne nkola ne ntem na ze wunya mfaso bia na mbe ne me so Anita otomi asimasi oh Anita hwese de o ma me bo abaso atim hwam twa bibia so na nyame na ye bibia sasa be o ma me ni mponya wo de ye wasade ye seba na bo mpa ye nyame be ko ntokwa ma ya anye kwa jamanyo no ho ya kono ampo nche ma wotwi hu nya ya me na adu na yaba ni nyina na mpagbe ya na yankopon asam yaba na madete yo bra enti said as of mama aka no ya wada 9 na mo Hawaii na ye ntrance na ye nkana sumdwe mra wai yo aunt major kwana ai ade beba na abrem ya mansa kenki no nye chi na mai yo mi nkwa na ma ba ebe biowa na abrem ya mansa no nye posna ai Mr. Jump on bremo yo so mama yo me dance pa Sompa FM dance do nyakopon so ase ewo asem kakraka yanka epeja ewo hase abusuamu tetim nenso so no enye kora abraya ye frɛ sof maame no na wodi wano atu mu a ya mudi nkomo no bibia adwo menkasa tententin bia de wiase no sof maame sene wa wonim no no woda abusuam na wanimonyam a mpre bebre no abusua no akum etia ebia na ye de kwahye sof maame so na enye wono a sene odiifo pa esi aka maame na sebi ne ho ehi kakra ene ntine bia won pese ne hira bi ebo no oh because ne ba ya wo hwe no kama ne ma wo hwe wo nyina wo ho na sene ne ho akono ya wo kan we be fa nke be kwatwintwam ne so ma ni sene wo kan no no ya hwe ese ya wada ye nhia na ye nyina ye mfe anu ntum ne nka bibi anwo boko wo so mo idiem ne ye se ebe ye ametias nyametias obaya ma in fact nyamishrao because adwuma na awaye no within a short time adwuma na awaye no ebetimi atake obi mouse na onyanya no pomasi break waso asem ni mu ama asem ni sen yesitie bia no aka bo mama bibia e pepepe na we nsoso mfanya afutu mfama ye mu bia hwe mami
wabreo single parent so be wo nkwada anwotwe single parent ema no ye ni ji awo ho nanso so ye mu kakra bi a yaka na awododo ye suro because emu bre no ma de onim ni nyina emu bre ba kokora wontimi na mienu miensa na ese maame na bre nti esra ne ba no woni e wo hu ne maame mobo sane na oye ma ne dada na won to aso no onye ne saa ema no maame ni nkwa akase ohun hwe no no hu na mi shira so maame waka asemi say ne maame ma ne say enum emma friends say emma maame nsa wo de onyo ne ma de omo doso wo sof maame we onyo ne ma no doso do nim mema wo omodidie double portion na this also under ni soldier maame no wa bre pa omo nya bibia no mo hwe na ma to de bia enkwara anwotwe no maame no me ye sure so na record speaker bi si ho emu keep quiet ne wanya ya mebo wo de aba bi si ha no na no me ntwa me hu ayi bi o social media wa wo mamu wa amiensa ene wakoto microphone e wo fie because enkran wo soro no frɛ wo mo a wo mo ntinti age so yusu mic no uchenna simple e na no afra wo mo koka wo fa mic uchenna am se ma calm down na nkodai calm down steps na ye dimirika se kikiri ene o si man kan kire mo se wo de wano nko abenya kompo na ma we say obeye adwuma we saa for 30 years so the emfa ne say maximum 30 enough from ubewu enti no we so san koma ye nkwada no bia ye maame nom ne ye papa no madum pempensu na ya to ye ni hwe omo a ya dwunim na hye ya dwunim say sebi omo ya abayifo enkwada ne bia nkasa wo wi ase a asem we asi no enkwada ne bitisa enti wono munya adwensa kira na maamefo ma bre na wono mo so nyi o makoma mu nhwe o mo na o mo fa nya o mo kwan maame da ase nyame nhira wa wi pa da ase ya na abrampa maledi be da ase pi nyame o nhira oba takasie na wonya o kese pa asem we se de na esi ehuru no se de na esi ehuru maledi na yenim se ebadwu sesi e ba bia na ekono se na nke D4 na aya kene D4 wo adwuma papa o maledi wuntie me se nanka na wedie nyame adom o Fred D4 ba no o se ya wada obeba na yenka bibi enkyere yenuanum bi maledi enne enipa bi timi do mu atirim esusu enam adwuma bi a o ya age agu kakrenti no osusu se me maame ana me nua bi ena yeme maledi ubeje di se ye ne abrante ni di nkomo no wo se wono apre so obepese obehu ni nua no no wahunu fie otimo akohwe no opia kwa no wafa ice water no de ahwe fom omfa ni musuo no de ba fie no sanko edi brainwash na yetumi ya brainwash ni so edi sane ma we no maledi enipa bi e wo sa adwunu no wo mutim eti na abrampa ye nam we enipa bi wo sa mentality no a yetumi gi ade ye wo bi wo wa gidi se obi na eye no sa nipa no nim se me ene bi a me ye no eti ba bi a metia on beso obi abrampa nso animu be se ba ifo oh maledi ye ni komo na eduru na libra ba o when obi dabi maledi be ye de me ko fa se be ye mi obi a ho maledi me ananse se me kokomu ya maledi ya na me mpese aye kwa ho enipa boni nti no ensese wo suso nipa ensensem bi so kwasem nipa nya wo kwa do be fa so nti no we wo se tambia no unsusu ye ka otirim na ade nam eti akoda no enkoda na akoda yen kan kire no ba bi o won wontie se of mama afre na on fa fidie na na mo nim no minister of mama kasa no so afre anita no kwa nti on say na abrampa ye nyina ye wo ministry ye won kwada o mo ye na ase ebi kura nyinyin but enam adum kakra nya media mai omo ye say ye omo maame de oni ne beka bia otie ti sa na meka che mama say wo de oba no wo kasa wotie se obia wo ne ba na osiemfie nsun mente me banka de ba tai ne yam ye ne ya enti kasa kire koda ne say ye wasede se ba na sa wo maame ni ponya edi enti na ma wo maame ne ye D4 ta wachi no no mo pa e so betimi atake wa sa pepepe ebi ye ne we besi enti maledi na se akoda etimi de niam bi se hye ne tirim etia ne maame ne nua no mo a na se aso na wo wuram no kro wuram kwa wo okore osuro bibia wontimi mo mpa e enyinam
enti yetu yenuano ma ne memanfo yenkaso obi nkwa asore ukwa asore hwe wanim ti ne kwa aso no na gya bayibo we na ebaye we na de me na maduro so na we na ye misei hwe wanim na koso bo mpaye se nyame wontie wa eduru ba bia no ma ne ma akekire wo mu enipa bi obeba na bra bom bia ye nipa bone nia na wo bayifo baye no so onni nyansa sem bia de bo anipa nti na ono so age ama no ana me na meye sankwa sia baye ni ade no na munya wo masem to ba bi na mo amhwe so mo mpaye nya madwuma ewura no bia na adwuma bi eye bibi kitua bi ana ode aheni tirim se ene ye mikoto odukuma me ana me ma mi ne betena me nchen ma we no se me malady nyansa be na wo sa ne ma we yen hwe so ne yen kwa asore na siese ye be koso yen ko ni ye bible cross na Abraham pe to ni edi no kra hwan ni do be hwan ni bayifo no eti edi enko edi na me pedi fo pa asem no wo be kirekirem no mo ahunu se de eti akwankire ni yesei ni ade ato ba bi eda na asomdua ba malady media mesi mi ko edi fo se sie ya media me adane nko na meyo unko edi fo bia malady mami ko ebie dra ba bia gina na mi nyina ho onya me mfrɛ nko sanka mi si sanka mi ko edi fo a malady media nka mi no adane bonko a media mi nipa wo pese obi ewu ana wo pese obi abra bo sai de malady me so sa nipa ni so ba bona dane me bona dane akọ so malady papa nya hwe boni nya hwe ene nipa edi boni o mu hwe malady ya mani pa nsuro nyame ya mani pa nsuro nyame eno mu ti aso dem nsuro nyame ekoba eti baby basa ensem hunu ya mani pa nsuro nyame se bibi fasa nipa na ni ase a obesuro nyame enne ya mani pa ti ase se uso be kwa so malady ko ni yie ne jai se wuchietie nchenchen udifo na wuji ni di no asem tire wo so a eti na wuji ni di na wokọ no na ase fakotu na nim mama papa say na me fam ti me sra wadaroma kai me mpai bom eti ka hwan ni bayifo ka mami utodu ku osusu so e bayifui utodu ku na tompaboa na uto ne mama ni maledi ade na ade man na be hye no na se be kuna na ekuno mal sanati o se nipa ne ye wa ususu no ko mpai bo no na koso bo na ye ne papa no na ade ni nkuno na wasomonyo me da se yo abuja fo nche bia na Abraham pa dan ye dengbe ko fo mu bla ya fa to mesudin Abraham pe sole ya maami di na sembe dan ese ne ba wo ya koda 14 years otiwe no 40 oni be ma bi koda akwo ehun sem bebre ni ye show ni we ni sister bi oyini ni fan club Amsterdam o de 500 buy sem fama na te say man passion mi ado o ba he ko ye man ba akwa de bibia si akire boy ni na frɛ me ba ka chem say onim say me best ka me no nti when man friend line bi na nti me pa ne cho say mate me friend line bi akra ne papa no so onim say wo be scam no me ba chan any program no hwe ya na me ba chan wo so hwe me ba chan eno so wo scam no nai eno frɛ me kunu ayi me kunu ayi me phone direct go into of frɛ me want to na man fa kosi me kunu so nti kosi me kunu so na o frɛ oni me kunu eno so nhyehyɛ me ma ne bi di adwuma na so obi obefrɛ obi a wukunu ehunu ni pakro me ba chan ani mo wadwuma ye boy nti ma of kosi me kunu so na o ka che me kunu say na yire ne me de na wo ka if you say obey de ne test na me kunu be twa na me kunu frɛ me ka che na me kunu say wonim ase no ho hyehyɛ bia na obeka chen say DNA test ka no wuku ne betua DNA boy na nkasem so abodam twa so why na babo so na bompa na nyame nhwe ba ema eti got adi for pakra body akra ne bai ene awe na de wanya ko transie na ewi awai na makoyi usika bro da ma me na se Amsterdam man pacho ma wa Amsterdam pacho me da se nyame nhwe na ade ya twama mi o na me fanto fa ade a wo hwe na brabom be nyame mfa ema ewe Yesu di amen amen yo mame dangbe uno mame mko transie sister to say so him ade anko ami adom me ho ye yo dango to say ami adom ma oni so ade ontimi ngasa ami adom yo emi sa kola ni ma me de mu nim wo mu amu hwe Sompa Nkomo akola we na
okogina obi sto anima yede krono to ne so ayebo na ahye no animu no so koto ne twene wasasabo ho ewirem ma otumi wiawia ko obi on completed building ewie ya ne say kopie oji otumi identify omo ye ne saa no baako ye koche na ne papa sese ye omudi asem na chi a oni ska obehwe ne ba no ti nipa na o ma ye hye akola ni tua 1.4 billion papa ne se waje e de ahwe ne bayi ye hu hwe bi ohwe no agiska na di akola e wo sei esi akoya ni surgery na se nka mo fred doctor no man na ya da fe dey fred doctor no say o medical 15,150 million na ye de aye first surgery no se be ya ne kon na ase atale na ne nsanso yi eti me Oheneni me ne me ma woman of faith for bi gina o manam ye ma mo 10,000 100 million enie pacho wa oti o hwe me no me bo me ma be abesia bo na me nya bi ma me pacho me so for mama ya meti akonwa yi mu ye se bi sia nko a enti yan ye di cancer ti example no 100 million me ne me ma women of faith for ye atwa ma me ye de ma mo na ye mpe 5,000 enka ho na emom ye mfa nhye wonsa utu a ubo utiri nkono obekwa ko yisu sesi a eti abrampa mo fra doctor ne ma yen ni yen doctor ne number ni entua to doctor na council amani abet eti na de wo ho no na abrampa bagiska no na monye obi nkase ye boa ne entua sika no to doctor na kan na abrampa giska no kan gina ha kan obi enhu obi enhu tetene 10 million se dwom for Mexico ebra me ton ade kakra me ba no wawi tetene 10 million tetigu yenina ye tie so bishop na frame pa chaw o se empempra de adosio de odigu kom de odigu ba bia utu akoton e wa stand room ade she market echi 0598585219 grow fine so be grow fine say mojamusem oye bra ni basa akokete so a wonna waye mmerɛ oye dwuma kakra bia na wa bra Dr. Herbal Center di koko aye mojadro kama ushia ye ka no ba bia obenya bi 0244596532 Joycam Roofing Company Limited menya ho abo apete so chena mesimi dan ebre no ani OSF lock standard sheet euro tiles accessories any alozinc oye woodworks any trusses and so 0540125816 Techima ya henso brigade ene Kumasi ene sokoba ampa mi police station dey nhwe Royal King Cracker eye biscuita ye de jojo ekoma no pa ukoda wadidi entem ekoma oyewa najo a uyibi a wada say hate enunti ya na woso agibi yenkra to FDA fa yhwem agetum Ohima detergents yebesi niama yebetwi fom yebewredwa ye yebedidi awro yense twetwensi koda no fedri bottle mu a Ohima products me pa chaw Katia Gate 11 yeboho the palace any mail common so ubenya bi Kumasi afre 0540587790 and crying 0245155966 Tabita ye dia brof drone ya bibi drone kabo ma ye dia adwuma no wodun so ntentem yem kro usisim ubema mu hyehyew ye wa hojo da ban Cindy Junction wa 0202347647 Lawson Beverages Company Limited delay man capsules aye adwuma 25 years Lawson Locke Lawson eba mesha ni nyina onumbi me pa cho be ma waye mre hunsu agene ne me nkoyi mfa mawo ni nyina afi ayamukro eni subidie eni me tetete san candidiasis eni genital wasini ni nuanom me pa cho eye Lawson no pay 0242133577 RSYD Novigi Studios me pa cho ye ne ye free you bomodi aso ba koye professional photo shoot no ho obeye backdrop enso a eye hwa ena obekwa akoye no podcasting ni nyina be ya mawo enkran mala mabasi off first Kokroko Street 0574715778 na onso
enema ededem pa ede ema OCP Ghana ekuafo nsori e wudu atoso de ensuo toto enema ntete wo yemfa nguso de guso abeso se doso amwatem faso atoso de ne enema ntete wo OCP 15 ye kwa jibi na OCP 10 sisie na eno so etimi aboa 0555909437 3A Herbal Center. Coco Master no. Yen yedi coco dro tata. Ebetu coco na free ho. Ni nyina beko. Ni nyina beko. Ebi dro to adro. Ko GB 0546107107 Express Group. Ye ko abrochire ni ye. Ye kusua de. Ye ko pa adwuma. Ye fie ni nchirem. Pa cho beji visa. Na wonye mawo. Bibia. Ba hu adwuma e be ye de amawo. 0249000448 Kangen alkaline drinking water. Eye nsu kroje. Ade bi adi nsuo ye kokko jibi ne fa ye ebeboa wo eye kama be pa cho brema UGC Tafuni Road e ho ne ye wo 0241449191 midima fo sa wani amawo a Dr. Time da so gini hu die nti obetwa brato ya de so e ho ne ye wo stroke obesa ni nyina be ko ene de aka nyina oso wa mo ya de dia 5727215 women of faith ye ko akobompa ye akodimpa ye pa cho wie ebre ye ko onyame to nsa frɛ ma nyina ye piem tachima hai e wa awo hu anyasem ketwa hia ne nka momo mpa ye ko na onyame be hyira ye anyasem ketwa wa ma ya sere me pato eye 23rd August ye ko Techima community center ampaye bedwa adumtufo ne adumba fosti Minister Audrey Ejapon oba beto dwom Minister IBG oba be hudwom akasa for ye catechist retired Mrs. Vida Ofosu Tebi oba bi Apostle General Moses Osei onso wo ho odi for pa oba be hwem anopa no nkrompa mu pe na ye krado yemra na ampa onyame ne yenkudumdie enyasem franka me pacho Leicester Ghana amoase o amoase so be mo anante don radio nu na ama ho wese bia nka ho eye wese opede do soso ko jibi yesusa ebeboa na so ne emam 0302235295 na wakwa akoje odi ABA Herbal Center dokutai wo ya ade se wani prunsuo ebe firi ho obehwew ade wa kire hu ama na ko obenante prostate aju be ma obedwonso kama tintinti shemu obeyi eniyeme nkoyie ma ama na ye kama kwada so dwena se eho ne ye wo be dwa no do ma inkro ye ben Ebenezer preparatory school ye ko hosisi so for 3 days no show 0541565199 Kojak Farmer yenko jibi Procode papa eye tete aduro awo gina wo so ebedwane ebekọ wo so ama ho to me pa chaw apostle obema wo se aye kama ni nyina be yi na fe de ode be wo so anu mu ama onuma ye hwam 0531069945 Dawood Herbal Center dokutai wo ya de se eye jimi adwaman anu de wonsa obetu ase deku ama na free ho enu nti kan ho na fa ho kodom no ye wadwe so krapa e ho ne ye wo Fred Doctor 0241244012 na abran pasika no kan ye malady 10,000 100 million anka ni sika no nti aso pepepe jo enti sebe ye kan na dwuma na ye no eto da bia ye so de ho ji anokwasem 100 million enye sika ketwa ne me ma women of faith moya de ene ye de makodai eti IBG meje do em Fred Doctor maye ofre na wonfa na ye ntua sika nto na council na afei nti yesra aka 5,000 sa arefo ne adofo a mo hye yen mutie yen mo meboa yen na ni kire ya na kodai nyana yaresa na bibia anya fa mane maame ne metranse no ntia mu mfre nipa one ne ba no maame say yenya 10,000 me ami botom me ne me ma edi aka 5,000 to nkra frɛ oba no so onyina yi no so mekasa bi kasai yo etiefo me pamacho mumwa me ne me bayi na ya bre ya nanti saa yenye bo afiri ba bi aye enti ne ede ba ha se mo amutie ye mo hu ye mobo na mo mboaye na mo boaye a onyankopon be hyiram bebi biara mo be yiska na afiri no onyankopon be hye manan mu e wonyame di mu mo hu ye mobo yo papa peja uti na jaide o ye ye na kasa ana fomu boa me na mableye pa me da me nda hey
Uni mukasa. Sompa. Eddie. Ada awode. Awode. Ochogana for mumboame. Na minda mensa. Minti na menko me beleyi pa. Mr. Muhumbo. Moba hakwa mo papa no matenenka. Ochodebi. Hey! Moba hakwa monti mo ye de for frafrafo. Hey frafrafo bi no kwasem wikidness na no ode no. Moba hakwa montenenka. Ochodebi. Abrampa mama me sole na be trans na. Ebusianfo cry nim baby awompo. Yo wo de tena ha. Mami baby esika ni free ba wo trans no epem wa no me da ase ebenim. Hey. Ipamacho meda omo a aya me da so mama ase me ma so mama ne na ma woman of faith for meda woman of faith meda mu nyina ase se mo aye mo aye ti say baby amuyi free ya bia nyankopon won hye manan mu on enhu mu mobo na ne mu hia wa abrabon bia no onye mamu ewe nyankopon die mu dambe etie o ma sof mame ono mba women of faith medamas na mi shira mo se ma home so mobo na mi bie kwan to mam de mu hia wa abrabon me pa cho mami esi Naiza oso betua 5000 amaye me pa cho ene me sre wa o se number be na o be send esi so enye number de mama mfa mawo e wa Hawaii pa cho Yenina ye tie Sompa. Oh. Eba mpacho. Ubi ye baby say obetua 5000 amai. Yeah. Oh. Mo so mo nsam drosso. Na ne dan gwene ne da busua. Wo bo no ba koremo. E dia ko. Aba. Yo nti mami esi adawroma kuku ajando upoko fie no ntumi na on aba life no so ekoko asem ase ebebre me koto nkrata ubede wa ha so ha ne etene etoto bombu eti wudi oso de bekokoto de ne obe kokoto ye be hia koto eti mami esi nyami hira pa ye hwe o sende ebeba sesie na ya dia tum se wa sende aba na bibia kama papa ada ekom de wana ada ne wanyinya awanim sa awode onsan ya wo ya na abrampa munyinu enkope ba bi ntra ne wuntua so eno na abrampa asem no sebe son una wudi akiri ye de ko police station eno mo ye say attorney general say na akosi Malady asem ya etwan Malady enti on said de na meka process asem ne ade no ma ya omuzi bitimi di 1 year 6 months 3 months 1 week 1 month na we die no ko hansa na besena ko chese ensem bebebe na Malady hwe media me da bia asem ya meka ne se wasem we mesi da metirimu sa emema o ma yuso ma wo ma no meyi o mani ama o ma no ebedru baabi no mo bata dan na wo mo nsa ene ayetenten sene eye wo mo sere ne wo mo nan nyina Malady hwe ekwan a papa yi akura yi ya wo fam na wo timi tena se didi nom etimi se didi nom Malady wei eye nipa boa asem na o se yeka nipa nwoma ne dura no ho kwa akura ifire bia Malady yesunko a sa wo ya bai ontimi na papa ne timi ti ho
edidi agisika de ntese maladi abrantie no agisika na di agi eye nyese botrim ye boye trim ye de kan ye gi uba wusi agisika di akrezo maladi nyese bia ye ka ote ha ne onimade so kakra o yanko obeko school utie ne maame no no mu soja na se na ye na de se opeso woko na ne kan ayi ni so di ebe fata soja na papa sebe kwasu ampani ati baby ukuro ma mpi no han kurobe so na mu firi no nyina ye tie sompa bodega kurobe so tongo ya ni ajuro pe tongo mpi mai ni on pe tongo mpi mai na ye mfre na se de keka kono anu ya de eti maladi abrantie no onye na dwen so obehwe ne ba no dabi e se wo hwem kra na maladi ne meko 8 o wa wo apete eye akapre ni baba ko ne frɛ sɛ na ne papa pɛ so ne da oyɛ so bɛba ɔno so ama ba ko so akopiem tachima na yere ne ba ko akopiem wa tachima yo e de nkura nan asorifo ne hai dan e de mama me ne nkura ne tim ke so de ya no no ke so de obanyim sesi anu wawo wo susu akapre nim e se hunu ade bia buru wiase bia onim nom ohwe se bemma wei e ne wo ba wo a maladi ade ba setra papa be na opɛ de ama ne ba hwakora yiye wo namu na branche timi ne nam so wo si dan enso kapre free baby ma edidi nom eda na kwai sabi maladi o kenya mintu aka kra we nya mintu aka ena mu so na kra ya di dam sei se wo ba no na afa ne bata ho ana ne nante ko baby a o person ne kwa maladi nko be fa ne ma afri baby a na obedwane afri fie ama ne wakwa kwahia enkwahia de ntese eja maladi wakwa wo ya de na eja ketua bia hye won sa no mpo hwese de siti na ye di petrol gu ho ni etwaja som maladi me ade we esimani so se ya na me ho efemfem me enta kwa maladi nyame wabre eti sede watiefo no wadofo etie ye no minim se de aka bia no nyame befa wo so aboa kra na datin wo so din aka asasi so amanipa bia hunu adwuma pa nyame do ba asasi so beye ebi se we nyina no se wo ye wa adwene se ye de ani to papa no so amaledi si ye ko hwe na kira kwai obewu ye ko hwe papa kira kwai a obewu ana maami so ebi mo baby ana omu kro mo so maledi se de da bia ye ka no opa wo me ko wura omu fie ho si ye gegebosia enuru baby a na se wu ana kra bewu enti watiefo no ahwefo ye besere wo se de bia no mo ye de boy no mumwa mami sinaiza wadawro ma wai wedi uguso ehwe nanim ye hwe ni ai on famra na asundwe mra na ye nkoye ma akudan na china nko na abraham pamfo mu ai emfa nko doctor nensa na won hwe no on siesie ne kon no ma no ya nye birthday sin ne ma na ewo ho no na enkoye ni owura e Clifford owusu jewu ono no ye flame fefefe bi breme no o ta no so no ene odi na woda me ba filipa mo a ene o se ye nsre awoda pa emfa ma no onyame nhira no onyini fra do mu kwado endra ne anti bi o na abra pa na hu bi mana bi hu no so for ma mi bi wa obro ni tinu so ye endra ne bi edi na woda wa bi enya ye bi aje bi wati anu wa efe enu wasi na ni sa no endra ne bi ya woda ti ye bompa ye man belated birthday o nyame nhira so nyame nhira bi na ho fama ni subamba ene de wo mu nyina so peso ye sofo maame no onyame be me na bam amen na said ye wo bre no ho ase na wo som nipa no onyame me nipa nso nsom no amen na wo di na wo da yi apa ye bompa ye se bi ready me a new chapter emfa emam e wo Yesu Kristo dinimu amen ya se we di on number twama no Uriel nyamepe bempa ne maame de akua age wa akode ai ne o we shin bay happy birthday na fe yenko maame age wa ho aha me banie maame age wa na ye friend Glory yes legon omo ye lady of our time enu ntino level 400 ni level ahin for no kwa na yakola wo mu otimi sro mu vote ma me bay yes o be dial *28 #360 na wa enter nominee code enu ni Glory no and I say ya nominee code ni K567 no na fe wo bo nominee code no
na wabo momo pin na de opeso vote man no na we yes process no etie benko mumfa tu pe bi etie enko na yene ayanko university for enko na be ye ya woto na de nsem wo de ka bibia wo to achia na wo se MC al hona wo okeka de opete university for enko na beto abana ma Kalaze hashi ya ja do tete no enti yesre montoma me be glory why said ye kan no o enter o be bo star 928 hash 360 hash now why enter nominee code and on it K567 glory ni ya glory ni ka ho idea be ba ni glory no na ha na fe wabo momo pin na fe dodo apesa utoma no ebusuafo muntim ma me bɛyi na montoma no why ya na de niam a obetwa dosu na malady baby a ya yekodi kenke no family kenke nyami so na why be jai fro family kenke nyami sram yesa da na be jai fro choma anya o manya kokrofo be po mabu mu kura omo kwa ifront so mo anya ne da no enti abije da wo mo ase nyame nsiro mbaba en wo bai why jellicus kura abije jellicus sabi na yiri mpo de o na frozo ajije o manjanfu a nyame nsiro wo be check kakra nka ne mu be mi anka abije mu be mi apa ko na eku na wa fon sa so onyu oba no anu aduane ma afi mu apeja afi no anu se wa ba wi ase first no odi agro enti family keke ya chia wo pa o mu tie ososo ye be wie Mr Champion asemu yi dangba asemu yi montete ho ne enko ye be pacho office eye man nyina adamfo wo ye bra mayi odibi ontu kosua ebeboa wo uni atenka amana ba pacho aduro ni nie kodibi make point pharmacy for obabia hia bi sada ene ye de medman tablet ne suspension enu so ye malaria duro me pacho oba sompa premises ha we obenya dua tuako techimai monko abrifa chemical abusu wo ho oni we yi mudi anu shi anya asem 0596 607 858 say champion so mama me dance so mama ewiase ya yewo enkrofo bi epe emma na kan ya to so wo mo eso hwe akodan ni munyamfo ese seni wo si gina so kama na baby a Onyankopon enam so a wodi nkrofo bi ekodueye bia na busue be ye obi firi mu obi kwati ka say me papa se no ye me ma me ntise na wo so na ye wo enu ntini me kan se so ma me papa na sam de oni ni Nyankopon entem asem ye nka bibia amfa nkyere no ene mpesa me ka me pa cho obi asendi sika wo hwa abrochefo ni bia I don't know the program inti na wo send ya ma ye hu why because we did no ama udino ni dino ama ya o sende sen o UK ya obia Sarah Kena on the 100 cities and o de aba nyame hira no na we de odi says ka we aba no 7,000 na o wa brochire no wa send nti edin so amite me stress ye mami esi wode na mehrewa mami hu ansa na masore fra konwa yi so adaroma say champ problem so mami ne waje no sebi enkrofo wuska enso so ya chechiri egudam ne woni wo ma women of faith for ye aye Onyankopon edi se oguso ya wo hira wo mu ene dua women of faith for nipa mienu asan anyinsen bibia prove aye da so krata bibia da o say yeah o de aba wa send we na ba o say please I've sent the money for the guy say you are sent 7,000 great o say edin ebeye Anastasia Debbie but ama sadina ama by 7,000 aba mami esi if it na ekwe wo ye me ba Bible so won aboabo ma hotefu anu no na maforobo so ene me wa pam adia waye mimi Nyankopon oni wachi amen woni wachi baby a wonam oni obofo ane ho den ti senje metatro no ni wachi amen obi
bia da obe na dwen se obe so de atia wo wadwuma mu wapom din mu won kwa ho ne waye onyame bofo mo ni nku no amen se obi ne wo bibia onyame nkai wo sabe wa kai akodai wo na ho hiehia abrem wo so ho hiehia abrem maame esi onyame nkai wo amen onyame mie bia pona kese ene enketoa emawo if I be a woman of God ebebem amen so maame wo ko London ekota won me mfie be se nduma sensia London wo mo ya wo mo te wo no adwuma ya wo mo ye bra wo mo presika ye adi wo London papa chese obi bi ni fense adi London boss nko ya o mutu anya asem keto abra o masa de top on account wo ba be set me 7,000 chop money nyina eka ho so hu se ye koye no surgery no a obedi obeto no obeye say so for me entity ya odi ama sa women of faith foi anka ni ana wo mo nwu nya se bia o na wo munya enkyekire na odi ama wo mo no eni aforbo a wache wo mo ya wo mo bo no ena na bie kwan ena women of faith more than 60 ena wo mo nyin se get 66 fresh ya abasa isi ya everything franco to su ika ho 67 one of it muni aba akwa so ene due ya wo se wan kan ena wan kyekire wo mo a ena wan to boto se bedu ese e kotachima ne 70 ibedu enu tin ya me kan say me de kan ya de onyankopon asenema da wo so ase adwene awrade di ma wo a ya wo de yes ade we say na emom no minim ye say ye kwa ni surgery na kwa na obetre ama ni bibi opeso ye wo wiase bia so waye onyankopon wo nhira mo ya bomodi atwitwa ne ma na maame yudie no twa na twa ayi maame glory die yi nkasa wache evro no ha oba ya se wakasa ma nyame nhyira na yede yasem dan obatan kese yete sewo onmunyamfo te sewo a nyame nti ene animu nwase da na awie ni asi dandua mu no eyensenkyereni nyame nsoso ena ayenti yede aseda ne nyina ebema nyankopon na ewiase na nkasa emunsem na yase ye adwene ho a ho se obi wo ho o se mawo na awo na ya na ho adwuma ya na omokwa omumisa awo na nyinsan na abehye na funu akoda ho na wawo de ebesi akire bia na nya nasem yampe bibi nka nche mema no bi omudi nsemoni sei ebia na akora na awo no kora no contribution shadamma asam waba yenye odomfo wahwe nyame anim akukuru ska no wutwa wanum minim se de nyame aye ne he nyame besa nam sa akwan ya so na waso ne pa na afe wahunu nyansa kakra ewo wiase yede yetiefo ne ahwefo nyina ase sa bre bia ye bomu a wonom soso eje yenso so Sompa Nkomo de in fact we get results pa ma me dase yeda sintina Abraham pade on be kochina no wa de akoshe doctor nesta agi receipt ye de abeto so ye de on chop on account na fe ye hunu se yatiensa na Abraham pa ye soli maledi ye sori ano no nyame nhira wo ne wo mani nyina maledi ya na enye nwanwa se nei kra no di nkomo ne bi kire ye se o ye obi a wo ma nyame che wade an ha no na wo mo won sa de amaledi ade no so be fa ansa ho enu nti na ma o ma no enyenyem sa no benye nyimu a afi o benye mu a wa kra afi wa so be wo ya onye za meka di agro so o mu guso ma enti o benye mu a wo mu wanche no ma sa na o mu komani ye be sre na ye hira obi bia nyame hira obi bia oyi bi di bo na enua be ya o send sky by malady o mpaye no aye adwuma egususo ye adwuma efi se ubeyi 7,000 ne enye sika ketwa se wo di pe obi ayaresa no enye sika ketwa nyame hira no o ba bi bi obi one na busua nyina nyame hira wo mo papa na bebre na aka ebi ye wie ya minim se aka another step eno so ye nim se nyame be ya dum we ye surgery di kai ye koye eti kakra no o se ye ntimi nyeni nyina ti first attempt ni ye wie na ye successful na no o de aka no atua na ne papa control ne de o ndie malady sa brand yen so we wa ye se wo do no na asem television o be di na temamu obi be kasa ade na wo di ni pattern za se ni pese malady eze wo di sa papa we no odwonso a na wo ma ne ma akora tum ma ne be ya anom wei ye friend papa eja wo hono ma no do mu se hyem wei eye nipa ono no ne ma no ba na asem basa
no de abasi nkura yi so etime bu nkura mo mutu fie na wotwe ne akire ana kura di dwane ya wa ba okokohia ne nkwanhia sei na yenim se afa wo ma ne di wonsem no se so ame na asem yi hyase ana waso mo a nyame adom edi wo ma ba bedru ba bia wo maduri mi se nyame be fa wo so ama dia ka nyina no nyame afa so ama wo monsa aka nyame hyira ma le di ya da se yamfa course mi ense bi 0554931931 ya fa 5 na fe ya di esi 0554931931 0548931931 na yanko yanim obi amai na monfre monfre krenia laja ya twemo afre monfre ya Sompa FM obi aba hello 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 hey hello hello me pa Sompa Nkomo Ebola ya ko sha upa ono ukofo nya mi ta ba itmo nkwane why yo bye bapa damas biamai 0554931920548931 hello hello Sompa Nkomo hello Pacho yentio Yenina yetie Sompa hello Pacho yentio good afternoon Pacho na hey ena kwa no mafra menya kafara it was Sompa we are television nya botrama yawai kwa beso also ni kanu yare no wa chetia na esa yelse chetia na ra edi ho ne yetia maame me hye mabufuo me hye ni pabufuo edi ba chetia na chetia obi 100 million ama na pie wa no na dance na abegina fo so abekeka de wo bekeka woni asem bia kan ya mo mefra fo so magimi wutu anu ye kata 2 series kra wo be yibi hwede wo kire ana mu bi sam de mo ja na wo mu no ebi ni obi mu me frame magimi wo so wa jimi a magimi wo mi show so hello hello Sompa afternoon yetio yo wale ni yakupo shira upande di mapao ye yakupo shira mama wodi ron to nko kitaye ma ni ya sop ma ni di ya yele se ti kona woti ni ase se di ya kama ena ase ya kan so ya no papa no so wa nye ni ye ti e yakupo se na mo so ma akwa no eni a hoto yakupo shira pa onto nkwem that's yes ya that's pa hello hey Alay hello if you hear hello mpacho enti o hello original ya te un ka te me ba che me na me ko so ba che me ba na ni ko sa ni ga ya no ni ka ka ni ko si na ni ko ka ka na ti yenti ni ka ni ko sa me kan ka ta wa adia ya de di di ya de no ko men ko ko ni ka ti ya ni adia o ta ko se me ni ni ko ko na ti ko bi san ga ni ya de na ni ya ta na o mo ba ko ko ti ko ti wa ko mo sa ni ko me ni da ti yan so da se pa yan fa ni toto akate hello hello ya tie o Pacho good afternoon
Hello. Hello, Patrick. Good afternoon. I say I didn't know what. No. Hello. Hey, children, I'm the impo. I was here for the see. Abis Plaza the way this year market. Jinyame no yenya ni different type of jinyame. Betobi